Nos tabak, pues, laga nos sige mesora ku nos informe na nga for di Aruba. Parlamentaryo ng partido AVP, Sr. Mike Eman e a Sra. Gerlin Cruz, ay encaminam processo de lei para huurtoeslagenregeling, esta subsídio de huur para casa e apartamento para cidadãos de menos recurso na Aruba. Mike Eman, alabes líder de fração AVP, está amplia. Com o colega Gerlin Cruz, como persona, acaba de iniciar processo sumamente importante para uma situação social e econômica muito difícil com a nossa comunidade está vivendo no momento aqui. Quando nos chega, quando nos visita, nos atende de situação financeira e econômica muito difícil de nossa família e bota mira que a pobreza está crescente na Aruba. E de gasto grande que uma família está vivendo com banda de casa de huur. E dato anche importante per non sapere quanto da SCA e quanto da caso di huur privato, per de SCA acaba tem huursubsidie, e lo qual frazione di AVP quer introduzir huursubsidie per essere huur appartamento of caso privato, che ja nota di SCA per se acaba da caibau di sistema di huursubsidie. Nós é urgente para vir com huursubsidie, nos comunidade está sofrendo roupa no momento aqui, a fração de AVP arriba diferente tema, está analisando o empobrecimento que está tomando lugar na Aruba, a perda de poder de compra que tem na Aruba. Nós estamos mira também com o cifra do Central Bureau de Statistic, o último quarterly report de Population Development de Aruba, de CBS, está mostrando que 3.100 gente deregister a sali voor de registro general de nacionalidade holandês, que também abandonando Aruba, que é uma cifra bastante alarmante também se comparar com algum ano atrás, caminho que justamente bonota mira uma quantidade grande de pessoas que está abandonando Aruba. Tudo señalam aqui sinal de preocupação, de empobrecimento, de falta de perspectiva, de dolor que tem na nossa comunidade, e se nós não actualizar, também virá pior, e nós sentimos como nossa responsabilidade, nós, não do governo, pero de maneira mabisa, no início de ano parlamentar aqui, nós temos uma visão que nós a recorrer for a alma e coração da comunidade aqui, e se não tem governo, via de parlamento, nós quer percorrer para onde o partido e nossa fração lopor, para poder contribuir na raça e vida de nossa gente menos difícil e para finalmente dia que bem cambio político real na Aruba, que nós podemos começar a caminho através de prosperidade compartilhar, caminho que tem uma perspectiva positiva, caminho que tem oportunidade, caminho que tem crescimento, caminho que tem visão. E agora nos informe na for de St.Maarten. Durante a conferência de prensa semanal do Conselho de Ministros, Minister Omar Otley, que é ministro de Salubridade, está anunciado que entrante para o mês de novembro, poderá St.Maarten com a prova de vacunação aprovada para a World Health Organization, sem mistério a teste de costume. O ministro indicou que depois de essa investigação extensiva, o Conselho de Ministros chega na decisão aqui. We have decided, this is something that the ministry and myself have been looking into for many months. We have been in discussions with the COM, and the COM is in approval. We will, as of November 1st, fully vaccinated persons with the vaccination approved by the WHO organizations can travel to St.Maarten without being required to test. So as of November 1st, fully vaccinated persons with the vaccines approved by the WHO organizations can travel to St.Maarten without being required to test. We have did a lot of research, and yes, many will say we see that vaccinated persons do contract the virus, but however, research shows that the viral load in your nasal cavity decrease much faster as a vaccinated person than unvaxxed, therefore making it harder for the virus to spread or mutate. Just a quick synopsis.
the vaccination goes into your bloodstream. Once the virus reaches your bloodstream, this is what causes the underlying conditions as heart disease, kidney disease, lung failure, whatever. The virus starts in your nasal cavity and over time moves to your bloodstream. By having the vaccination in your bloodstream, it protects you from serious illnesses. So that's why we may see positive, but it's a difference between positive and disease infectious. So therefore, based on those results, we have stated that we think it's time to open to St.Maarten. We have, unfortunately, a death rate of 1.6%, in which 0.04% of those deaths are vaccinated. Based on the rate of infections, 0.04% of the deaths are fully vaccinated. Ang sitwasyong hopi problematiko na isla di St.Maarten ta corremento irresponsável di scooter ng motorcycle na. Ministra di Justicia, a senhora Anne Richardson, ay indika ku kadena judicial kompleto di parte holandês pero também den cooperação ku parte francês ta intensiva control ng pafrena fenomeno aqui. The matter of reckless riders continues to be an ongoing subject matter. Just days after taking office in 2020, I gave a directive to KPSM to crack down on illegal and reckless riding. The St.Maarten Police Force has been addressing this matter, and their efforts has resulted in a number of successful confiscations and motorbikes and scooters that were utilizing the public roads without having the proper and necessary documents, such as driver's license, insurance, proof of ownership, and so forth. The problem, however, remains, and with the most recent incident, I informed the public that yesterday I escalated the call for prioritizing the control on motorcycles and scooters to the Attorney General as an approach to ensure going forward there will be a consistency and enforcement of the law. Based on certain statements made that has come to my attention, it is apparent to me as Minister of Justice that it is important for the judicial process to be explained so it is made clear that the justice or how the justice structure is executed. When a driver is stopped, a check is made of their personal documents such as a driver's license, as well as documents for the bike. If any irregularities are found, a fine is issued for the offense. If no documents, including insurance policy, can be shown or the bike does not have a valid license plate, the bike can and most likely will be confiscated. The owner of the confiscated bike receives a fine and is given a period of time to visit the station to be able to provide documents that supports their ownership and all that is necessary for the bike to be returned. The prosecutor determines what happens if a bike is seized. Based on the relaxed approach and the lack of action in recent times, this has been contributed by the full capacity that is currently in place where the scooters and bikes that were confiscated is housed. Nevertheless, it is realized that the joint authorities between the Dutch and the French side, the prosecutor's office, the police department, it is important to escalate the level of approach to the reckless riding on St.Maarten. Minister Richardson também atoca o tema de ilegalidade, particularmente a quantidade de arma ng ilegal riba a isla. Aunque não para divulgar a informação, ela dá uma indicação que é base de seu manejo da basa riba lenan. Minister Richardson explica que tem lenan que quizás não está funcionando de maneira meseta, ou que hasta mesetra lenan novo para por atender a atividade ng criminal ou ilegal. Definitely the fact of our gun rate, illegal guns on the island, is a high priority item. What I am looking for is for the opportunity that we have laws that support a proactive approach. And you know, in this capacity, what I've learned a lot of too is that we assume that things are in place. We assume that our laws allow us to do certain things. But the actuality is that it is necessary for, in some cases,
either for us to tweak a law or for an actual law to be developed, to be able to give our authorities such as KPSM, even the prosecutor's office, etc., the opportunity to be able to do things in the upfront. Nevertheless, we do have a Driehoek meeting upcoming, and the Driehoek consists of my person as Minister of Justice, the Chief of Police, and the prosecutor. And in this case, it will be accompanied by the PK himself. These are particular items we will be discussing because it is important for us to be able to see what is happening in our community and how we need to tackle it. But these sort of exercise are, you must be meticulous in the way you do it, and you have to be, in some levels, constrained in terms of what you divulge. I televidente, assim que nós chegamos finale de nosso Notisiero Estelar paawe, dia 20 de Oktober 2021. Amita Meritza Hakmat e pamita batong placer pa acompanhabo awe. Depois de nosso Notisiero Estelar, sigue em sintonia po so RT News e depois primeira plana ta sigue. Corda, cuida curpa e nosso topa de próximo edição de Notícia Estelar. Flow Curaçao apresenta el Noticiero Estelar de Dutch Caribbean TV.